Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Civil Ruata Aizol Kapui Chunga PMA Uai Housing for All Urban Wai Insaktan Puina Mutur Tezir Tirna chu Nimin Khan Aizol Chan Mari Uai Mehola Chun Zom Ani Sarkar Lai Puin IPC CRPC le Indian Evidence Act Thak Dang Lam Atum Chung Changa Nimin Khan SAD Conference in Ron Com Ani Indian Space Research Organization ISRO chuan ni chanchin zir chiana tur thalem masaber Aditya L1 chu voina kap chuak don sarkar lai pui chuan rualaram puma in thlan bua sai one nation one election chu ati chi don em ti ngai tu tur committee adin aizol khapui chunga PMA YHFA eu noya insakchan puina mutur te zirtirna chunamin khan aizol cha mari weme hola chun zomania he huna hian UDNP department official staff ten mirathei insakchan puina dong tu tur chung ko zathum vel hna chan puina don chung chang le insakdan turan shil fiani aizol khapui tan hian DPR pathum bua sainia insakchan puina dong tu tur om theiza chu sangsari zanga somsari anni donani PMA Way Housing for All Urban Mission hoya hian Mizoram Puma mirathei insakna dong tur chung ko singthum sangsari zani somli pali an oma insakchan puina chung ko singthum sanga zasari somthum pasari ten first installment cheng sing ruk theu an dong toa ala dong lo chung ko sang khat zanga pasari te hi September ralma in first installment cheng sing ruk theu don tir man turin theitop chuame kania kumsang ni somni pali ralma ngein chung ko zongjong te hi insakchan puina andon turang zongjong pekim vek man tura malak me kani PMA Way Urban Way insakchan puina dong tur te hi insakchan puina pe kan ni main UDNP department chuan hun bua saina hrilfia phothina nimena aizol khapui chunga ko khom chu anvain mi zathum annia in hrilfia zo hian adong tu tur te hian an poisa don te hi insaknan ngei mang tura intiam kamna anzia nuwa fan hi an dong chau thina ni Hemission hi bultan ani tira tangin first installment dong thar tura piang chu UDNP department in ashil fia zel thin ani Akashvani aizol le ailong branch OMA chuan chevel boruak ramngole tuina hum hal tura in zirtirna G20 awareness campaign on environmental protection chu ailong khuang chera hola nimin khan an buasai he huna hian pu DR ro puya Akashvani aizol director le Cluster Head Mizoram chuan thu soin voina mi te hian chuan lola omzel tur te tan boruak tha siam zel atulani tia environment chu chini in asoi theya pakha chu chevel boruak thingle maute ania apakhat le chu mihring nun hona le in lai chin na te ani thule heng environment te hi chorton apoimo le thu asoini Pudi arlal ro puya chuan khovel boruak cheto taklaka in vena poimo thu zirlai te cha Akashvani AIR chu Central Sarkar in G20 minga program siam tura atiangin he program hi mang thei anni thu asoibok boruak sikle sahum halkonga awareness program buat sai nan ailong an man chan chu Mizoram ramong nei thapol ani awangle Mizorama radio choimoi tu khuwa anni awangani atia he huna hian khuang chera puk bula FM zo oi bung pui phuntu le FM zo oi fans club din tu te jingami lalji dingaren thei famta hriat rengna thuziak Akashvani in an siam chu ahlan ngal ani Lunglei Government College NSS unit le Foundation for Drug Free Mizoram buat sain nimin khan Lunglei Government College auditoriuma Ruihlo tello nun dom zok ti thupui mangin drug awareness campaign hun man ani he hun man pui tu lunglei additional DC pudoni la ruat sanga chuan thu soin ruihlo laka hian thalai te andam tlang emti anin zot turania ruihlo hian mimal chung kwa khotlanga muna khuar meka zorama hian satakin bua khuar meka ni ati ruihlo vinati buai to atanga damle nge anni ruihlo laka tanga dam anni in ngai tu atula ruihlo wanga ram chemek ruihlo wanga thalai nun chemek kara hian Mizoram hian siam thatna thok turin thalai ruihlo laka fihlim amamo emema zoram in amamo na chang tu thalai ni turin zirlai te anin buasai tulani ati India Sarkar lai puin IPC CRPC le Indian Evidence Act thak danglam matum chungchanga
nimin khan SA di conference hall minikoa inron khom in thut khom ania thut khom na tarlan danin August ni somni pariat khan Parliamentary Standing Committee on Home Affairs in state sarkar te ngai dan le thuron le khain aron zot kuala hemi chungchang hi law and judicial department chang tu minister puti jelanun tluanga hovin inron khoma soi ho ania hemi chungchanga hian kal khom te chuan ngai dan sang an nei te soi hovin tun thani som pakhat ai tlai lawa rodna le ngai dan om te thelu turati chu sarkar pompuina tela ka thelu ngei tum ania comment thei hun po dil belni se tin thutlok nan siamani hein ron khom na hian law and judicial department officer tele Home Department, DGP, Excise and Narcotics Department, Mizoram Judicial Service Association, Mizoram Bar Association, Mizoram Law College Central OMLA, MZP General Headquarters IOT Antel Ani. Lunglei District Disaster Management Authority DDMA chu Deputy Commissioner Piramdin Liani, District Disaster Management Authority Chairperson ni Bokai Hruain, kumin furwa tuitlak tamawanga chiat na thlengte thirle na le leimin tamna hmun tin zona ti zia omna le ti nge dan turte soi hovin nimin khan an thu khoma DDMA thut khoma chuan tourist lodge zotlang pan na kong leitlak niam na hmun chungchang zotlang local council chairman ne na changin ngai thak ania helai hmun hi geology and mining mithiam ten leitlak niam chan le leilung te zir chiang turati ania tourist lodge pan na konga motor alu thailo wangin apan na kong siam dan tur PWD an enfel baka leitlan hiamin ATL kong ano te paidan tur ngai tua turati ani bok ani helai muna in mun nei te zon chuale mun him lova puan ni se ti soi hawani baka helai muna hian tun main tui khur pani om thin chu thataka toy hnum le ni se ti relania Zobok South National Highway 54 leimin na lai hi lir theive wak khai laklova atan theinan NHIDCL in 10 na thokturati ania leimin na zona cheng chung ko palin thiar chuak ta chu Disaster Management and Rehabilitation Department atangin chomdol na pek turati ania pukpui le thlongin kar kong leimin le khuar lai chu PWD in ma anlak mek thu tarlan ani boka lunglei veng then khata thing tlumai thei in le mishing tana hlau thon om ta chu DDMA in ki phalna ape bok ani chanchin thar he Akashvani aizola tanga puan ani Indian Space Research Organization ISRO chuan India ni chanchin azir chiana tur thalem masaber Aditya L1 chu voin mim ku thani ni chomadar som pakhat le minute somnga khian Andhra Pradesh Space Station Sri Harikota tangin akap chuak don he thalem hi lei hel tir ani nuwa chumia changa kal chuaka largas point L1 a handa turania chu le changa kilometer makta duai khatle nuai nga a hla ania thali chung vel kalkonga a han thang don ani he hmuna hian ni chanchin thli thlain a han her kwal vel dona he thalem han vir kwal na tur L1 hi ni chanchin zir tura om mun thaberanga yania achan po oglem thlengin vanlam thil engmain ati boilo na tur hmunania Aditya L1 thil tumber chu ni tuam tu boruak le ni atanga thi thochan chin zir chian ani he thalem hian bungrang payload pasari akengdona chu ni tuam tu boruak chi sang photosphere chromosphere le apon lang bera ni tuam tu corona thi thlai tu turania hei hian ni sign harsana athen te baka ni in lum apek chuate enga pek chuate tharhui anei dante khom dana hong dante planet dangin kara thilleng vel asiam chua dante zir chiana konga kongro asuturangai ani sarkar lai puichuan president Hui Ramnath Kovina kai hruain arwala rampuma in than buasai one nation one election chu ati chi don empty ngai tua tu tur committee adin Jaipura chanchin bumi te akomna Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan hedan hi manani main mun rangsanga ngai tua ani dona wangin lo eng hel angai lo thosoya kumsang khajuga somruk pasari thlengkhan Lok Sabha le State Assembly in thanpo arwal hira buasai aloni to thinani ati ruihlo telawa khosak le chevel boruak von himna tan Haryana Chief Minister Manohar Lal chuan Karnal Khopuya thole ni apiang chu kar dani car free day ya apuang
he malak na hian sarkar officer zong te chu thole nia piangin thir sakor mangin an veivak don ani ama chief minister point thole nia Colonel Khopuya tlodon chuan thir sakor thovin akalanga ama ngai chu mahruai tua midang entonatan atang don ti asoi ani Haryana chief minister hian Imin Khan Karnal abu sai rui hlo do na chikhatata na thir sakora kongzo drug free Haryana cyclotron chu availiama thalai te rui hlo filim tura thutiam lak chu akai hruai bok ani chanchin thar puan ti top mai chanchin tlang pui Aizol khopui chunga PMAY Housing for All Urban way instruction puina mutur te zirtir na chunimin Khan Aizol chan marik way me hola chunzom ani Sarkar lai puin IPC CRPC le Indian Evidence Act thak dang lama tumchung chang animin Khan SAD conference in ron khom ani Isro chuan ni chanchin zir chian na tur thalem masaber Aditya Eluan chu voina kap chuak don Sarkar lai pui chuan arwala rampuma in thlan buat sai chu ati chi don MT ngai tua tu tur committee adin chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani